uzagenda utanjanye umuri imbere nkakurikira nkukunda bya biganza byawe byame byiteguye kumoza amarira amura nkumbura abandi bakobwa ntibazera nibatwarira bakazikuriza iwabo. Hari umukobwa urigera wumva ngo ajye kwishora ku mugabo. Ndakubariye ngo nimba ushaka ko duhuza twumvikana urekane nawe atari ko nawe imisi twahanye yahetse n'ubundi wabuze amahitamo, ariko sinavuga ko wabuze amahitamo yawe akurimo urayafise ko byose kubimbarira. Ema byukuri nabaye uwundi we kubera wewe, uranzi kuva kera narahiye ibyo nakora byose kubera wewe, ndahinduka ndabukushaka wewe ubwawe, ariko wowe biroroshe kunyiragira muri mwanya mutoya gusa maze ntari kumwe na wewe. Ufise ubwoba bwinshi kuki muri we batacyizera ufise? Nakikubwira gute nawe ubwawe byakunaniye guhitamo kandi ari ufise uburenganzira bwo gukora icyo ushaka? Kubera ko uriko urabona kumenga ndiko ndaguterera. Nuko nzi ko bitakunda ko babana n'abagore babiri mu nzu. Kubera ko mwita umugore? Kubera umushizemo ari mu nzu yawe. Cyo nibonye umugore wawe gute ndi nkitaha muhira. Umugore wawe nuyarara mu nzu yawe. N'ubundi ibyo barihisha byinshi. Nta kintu na kimwe kinyemeza yuko utaryamana. Ufise uburenganzira bwo kuza hano umwanya wose. Uzoze surprise urabe ko uzosanga turi kumwe. Ikindi nacyo narakubwiye ati reka byare aduha umwana, hama ibintu bizokurikira hanyuma kuki basi wumva ko tumureka akabyara hama tukazorera umwana. Cyo ntiteguye kurera amaraso yanjye, sinimba witeguye kurera amaraso yanjye ubwo bufise n'ubwige. Ndabizi wahevye byinshi kubera jewe, wahevye abahungu benshi kubera jewe, wabaye uriwe kubera jewe, ariko ntibisigura ko urukundo rwacu wanje nawe ruheze. Nawe yuba ari ngaha mbere yawe nobikubwira ko ndagukunda wewe, ariko bimbanyeho nawe kubera kubimbwira agaciro maze kwivuga imbere yewe n'akibaza cyafise amakega mu mutima kubera ko tumufashiriza iwawe. iwabo nivyo ukunda, kubera ko bitokunda kubera byosaba ko aja mu Rwanda. Nivyo ukunda kuvuga ati ngo ndamupangira inzu nawe ekipima zo mu nzu, kugura igitanda, intebe, iki amafaranga naho no yakura muri kano kanya. ariko byo kunda kumubera ibintu byose biri mu nzu, ihanga ariko tukagumana nacyo nawe. ntazi wanyu haba umukwe ukunda
nibyo ukunda ndumva ndiko ndarengera kandi m'amahoro sinzi ko zogeza ryari kuguma ndakwingingaho kubera ikumeze uko udashobora gutahura umaze imyaka 2 mu Bushinwa nararindiriye ibibazo byose nabaye nuko waratari hafi yanjye kubera utorindira ya meza ngaye akabyara akaduha umwana ubushatse kunyereka ko ribabaye kusonza sikesi yo kubabara uranezerewe ndabizi na naho byo na nicyo byo marira Emma by'ukuri nimba wanyibagiye ugiye kumbona inosi tubayeho kubw'ubugamba bw'Imana gusa sinari nzi ko uno munsi wogera je nawe tukishyurana amajambo nk'aya n'amajambo twabwiranye y'urukundo yose sinari nzi ko twoterana amajambo uko waciye ushaka kunkanga Diana icyo cyose uri umukunzi wanje kandi umukunzi ntababaza umukunzi mugenzi we yakosheje ariho kugira ngo ukosore nariho kugira ngo ubabaze sinimba narakosheje kuri iwawe icyambere intambwe ya mbere ufata ni kumparira hama icya kabiri twiga ico kibazo uko twumvifata nta kindi kandi vume wibwa ko ndagukunda Karibu pasi, karibu mu rugo. Ndishimye cyane kubona hano n'umugisha cyane kubona mukandagiye aha mu rugo iwanjye. Nakoze cyane. Ndishimye kuba hano mu rugo wanjye nyene ukampamagara ukambwira ko nkeneye. Nabishimye cyane ko cyari kireke. Ariko ndizera ko amahoro. Urebye pastor ntabwo ari amahoro kuko urabizi ko maze igihe kinini nasenga, urabizi ko maze igihe kinini utambona cyane ko nabizi ibibazo nakubwiye byanshikiriye by'urya mungu twakundanaga kampemukira. Rero ibyaje kuba mu mwana nabyo nabikubwiye ko nagize depression nkajya mu nzoga nkajya mu bagabo mbo rimwe nza kwisanga mu kabari nana n'umusore nazi bijyaneye ibyo sinabikubwiye ngo ni muri iyo sanse nyine nashaka tuganira. None nihehe ufite ikibazo ntamwatumvise nta kibazo turatangiye gukina Yego. we kumwe nyine nakubwiye nuko uyu ni umugore wawe ariko umugore wawe deja amaze kumenya yuko wowe ufise umuhabara no kwanyuma rero ntemeye kubona rero ukuntu muza kuvyifatamo cyangwa umugore yaza kuvyifata nyuma yo kumenya yuko wewe ufise umuhabara hanze birumvikana. Ibyo uvuga ndabyumva, ibyo uvuga ndabitahura. Nuko gusa madame wanje urabona kandi ngaha. Oya bon ni juste mangine yuko ayambara gusa isi bimuse nkuko ariko agukarira. Sawa? Haguruka wewe haguruka. Nyine pastor urebye nabikubwiye yuko naje mu rugo rwiwe bwa mbere akanyirukana nkaza kwitabaza brother wanjye aho nakuriye naho urabizi yuko umuryango wanjye nishuye mu Rwanda niwe waje kumfasha kugira ngo aze mvuganire hano babashe kunyakira ngo byari urugamba rukomeye cyane pastor nararwanye gusa urebye nari mfite ibikomere pe gusa byaje kurangira n'ubundi umutima wanjye usubire gukomereka ko Mungu nyine wanenda ntabwo nkunda pastor nta nkunda pe nkujwe nawe n'uyu mwana nkute gusa kandi njyanza no muri nzu nicyo kintu cya mbere yabanje kumbwira yarambwiye yuko adashaka imenyana nanjye ari umwana gusa duhuje nta bindi kandi pastor nyamaze kumukunda ujya mugabo namaze kumukunda
kandi ikindi sinshaka umwana wanjye azakura adafite se pastor, sinkeneye kuzabona mba mu buzima aho ngaho hama umwana wanjye yitwa ngo afite se ari kundi mugabo nanjye ndi kundi mugabo, numva byazambere umutwaro ukomeye pe. Niyo mpamvu nakwifashishije nkawe nka pastor kugira ngo mfashe ndarushe kwera. Bon, ready? Ukinana n'uyu umugabo wawe nkubwiye nakubwiye nkeneye gukara. Sawa? Ready? Action. Tangura wewe, tangura. Waifashe neza? Sawa. Ready? Action. Ndashaka ndakubaza. Umbwize ukuri. Icyo wamburanye wabuze. Mbwira ikintu wabuze kuri jewe. Cyangwa ikosa wambonye kuri Mbareje nsaba imbabazi. Mugureke kuza ugenda wimara amazi hanze. Madame umviriza nakubwiye. Je nakubwiye yuko atakosa nari. Yes, Pastor, I'm so sorry. Natwawe n'imitumba kumba ntabwo no kukwakira murafata iki? Kanyishusha. Burya nanjye ndakunda agasitoro cyane. Urakoshira bure? Mukuri. Ceceka nejo sinze ndagufata. Uzofatira he? Je ndazi niwo mugendana nazi n'ingene bimeze. Pause katukonye. Bimeze gute none ifoto ko atari nziza ikwiye kujya muri kamera. Ufite ikibazo wenda niba. Pause gato nta kibazo gato. Umeze neza. Karibu rero Pastor. Bro, nyine kumenya. Nicyo kibazo ufise. Bro, je maze iminsi mfise ikibazo. Kibazo ni baki? Ikibazo cy'ubuzima nyine bisanzwe. Mu minsi heze hari umukobwa byashitse nyine usanga twaryamanye. Umukobwa sinamukunda. Kandi urabizi ko nari mfise umusheri yagiye mu Bushinwa kwiga. Jewe nakumvirije kandi ngerageje kuraba burya waciye muri byinshi kuva kiriya gihe cyose guhemukirwa gusubira inyuma ntibyari byoroshe, ariko gusa hari ikintu naguma ndakubaza. Mbega umugabo wawe n'ibyo wambwiye byose eske hari icyo akwima? Nakugaburira canke nakwambika nagusumira bimeze gute? Kuri chance mbi canke sindayiti gute iyo chance ncasanga namuteye birutirijeho acaraza ati kuba mu nzu yanjye, none umusheri wanje yaje none ariko aransaba ibintu ntashobora. Pole sana kwanza kubyakubayeho. None urebye Pastor, njye kibazo ntabwo mfite ari cyo kurya naho nabibura pe. Ikibazo ntabwo mfite ari ukwambara kuko naho nabaga narambaraga. Nanje nibyo bintangaje. Ikibazo mfite njyewe ntabwo sinzi niba ninjye musazi se, sinzi wenda n'ibintu byanjye bitumvikana. Pastor, nifite ikibazo cy'urukundo, namaje kumukunda urya kandi ikiyongera ndafite umwana we mu nda. Icyo nshaka n'umuryango wuzuye Pastor, ndashaka umuryango wuzuye kandi nanjye nkabona tubana ahangaha. Ibyo ntabyo mu mutwe, nta bimuri mu mutwe
nyine sinzi yamanyihunza aranyihunza ndacagacaha ndateka ibiryo ntarye bikabumara mpaka nkabisora nkabimena nyine ndarushe pastor ndarushe. Ndavyumva pore sana. Ntajewe nk'inama nakubwira nk'umuvyeyi wawe narakwirereye kandi narakwigishije byinshi sivyo kandi jambo ry'Imana ravuga yuko intambara tugwana ntabwo ari intambara z'inyama n'amaraso ariko ni intambara zo mu mwemwe. Pole sana kwanza kuvyakubayeho ama ikindi no kumvisha no kubwira nuko ukwiga ukuntu ivyo bintu wobivamo hakiri kare umugore uwo uva mukundana ari hanze atarabimenya cyane ngo bije hejuru. Ico je nobona nk'umugenzi je nifuza yuko irya nzu urimo nakuntu wivamo ama bikaboneka yuko hajya ari bo justement hajya nyine uwo mukobwa afise inda yawe ukamurondera ivyo akeneye hajya muri irya nzu nyine ariko yamaze kupfa kugira ngo iyo chance ufise yo wari hanze ntaza sanga uri kumwe patonaza yashitse ari ngaha mu Burundi ari aza bempoti nibyo wakigiye uracamo biriya na biriya ariko uricyari mu ntambara. Rero ikintu kimwe nashobora kugufasha je nkikuraba nabonye ubuzima ameze neza ndavuga none yafise ikibazo ki ikintu naco kijanye n'urukundo burya urukundo mu muntu muriwe ni ikintu kiri spirituel ni ikintu kizana mu muntu udashobora kucinziza mu muntu. Urabona yuko wewe kubana nawe ntibyari ibintu byari byateguwe byabaye ibintu bivanye n'ukuntu byashitse mu kirore akagutera inda ahubwo Imana ishima yuko yemeye kugushira mu nzu naho ibindi navyo bizugenda biraza ahubwo ikintu gihari nuko ushikama ugashira amanga ugasenga Imana sivyo wongera uje ku mavi kujya nyine wahora ubikora ndakuzi wowe wari umukobwa usenga kandi na n'ubu ndazi yuko ijya impano yo gusenga iracari muri wewe kandi ugira ukwizera ntuwongere guta ibyizigiro urabona ko mbere wataye ibyizigiro wataye ukwizera bigatuma ufata ingingo zitarizo. None ngira umuntu avangira stress ari yaje surprise atambwiye nuko wazi no ufite icyumviro nyabaki so bro niyo mpamvu ubona n'akazi kanse ko nugakora nta kijemviro na kimwe mfise simfise icyo kuvuga simfise n'icyo gukora bro simfise n'icyo gukora bra gusa kugira akazi nikononekara reka mbandanye gusa resultat za kuza uranyihanganira bro nta kibazo reka dukore hama ibi apresa ndaza kugufasha ibintu twakora. Sa merci ne ukora akazi byanyabyo apana nkuko blaguri sa bigatuma ujya mu ngeso zitarizo. Rero niwongere guhikibanza yamwe yongere garuke muri wewe jya ku mavi usenga Imana usengera umugabo wawe rekana nubwo atamuta yamwaga uvuze ko atagukunda ariko wowe uramukunda. Rero ikintu gihari wewe gabanya urukundo sindakubwira ngo umwana gabanya urukundo muri wewe ahubwo icyo ukora usenga Imana umusengere kugira ngo ahinduke kandi nawe ukomeze kwegera Imana kandi usaba imbabazi Imana ubwira Imana ati Imana mbabarira kuko naciye muri ibi na biriya kandi Imana irabizi kandi Imana ni nyembabazi. Imana niwe mara gusaba imbabazi kubw'imbabazi zayo Imana izohindukiza umugabo wawe kandi izotunganya urugo rwawe kandi urugo rwawe ruzogenda neza. Pastor ndafite ikindi kibazo. Ikibazo cya mbere ko mbwanganya urukundo mbona n'ibintu binkomereye pe birankomereye Pastor. Ikindi nacyo kuvuga ngo wenda nuko wenda amarangamutima ahantu harankibagirwa ariko ubundi Emerson afite umukobwa wakundana uba hanze. Sinzi rero nyine nanjye ubwanjye ndabitekereza nkumva sinzi ndi kwitahura neza nanjye ndumva nshaka umuryango wuzuye. Ntabwo ninatekereje nkuhamagara nk'umukozi w'Imana byibuze bishema uko y'Imana kuko anigera rimwe na rimwe njya ntekereza no kujya mu bapfumu Pastor basi kujya mu shemiti basa nkunde Pastor
wenda ndabizi ntabwo ari ibintu nagakwiye kuvuga imbere yawe kandi Imana imbabarire pe njya mbitekereza gusa umutima umwe ukagaruka mbwa ati siyene oya kujya mu bafumu si usurisha mu ijuru hari Imana kandi Imana irengeye byose kandi ishoboye byose. Ni Imana y'inyishu, ni Imana yishura, ni Imana ikora, ni Imana ivuga. Urashobora kuba wicaye uri kuravuga ukibaza uko Imana itakumva. Imana irumva kandi irumva amasengesho. Rero simbona aho wogera kwiyumvira ku rugezo rugeza aho hose uko no gucika intege. Ijambo ry'Imana avuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, kandi nta cyatugerageresheje kitari cyo kwihanganira mu byo uri kuracamo, mu byo urimo muri kano kanya. Wibuke yuko intandaro ya byose, wibuke yuko hari ibintu twisangamo ariko ari twe twabyikwegeyemo. Niyo mpamvu utogera ahantu ngo utangure guta imfane ku Mana, ahubwo saba Imana gusa igufashe muri ibyo wamaze kwinjiramo ukisangamo. Usaba Imana igufashe. Niyo mpamvu ndiho kandi urazi ko ntigeze ndagutererana, kandi na n'uyu munsi ndi hafi yawe, kuko Imana ni Imana yankicyaha muga ntiyanka umuntu. Ntugire rero ngo Imana irakwanga, Imana iragukunda cyane kandi Imana izotunganya. Nimba by'ukuri ari uwiwawe azoba uwawe, nimba atari uwiwawe noneho nushaka ubugombe bw'Imana, okay, reka rero Imana ikore. Kuko ijambo ry'Imana avuga yuko uwiringira umwana w'umuntu arapfumwe. Ntumugire nk'ikigirwamana. Nta kintu na kimwe gishobora kuja mu kibanza c'Imana atari Imana yonyine. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni ya mbere kandi izokwama ari ya mbere. Rero nimba Imana ari ya mbere, yiha ikibanza cya mbere umutima wawe, nuha ikibanza cya mbere umugabo wawe, ubone ko Imana ari izoshobora gutunganya urugo rwawe. Nimba by'ukuri uri mu kibanza kitari ikiwawe, Imana izomenya uko ibigenza. Imana nifise inzira nyinshi. Ntukihebure, ntukiganyire, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iracyagufise mu biganza kandi ubuzima bwawe buracyari mu biganza by'Imana. Ntubone nk'aho umengo bwarononekaye. Oya, ntiburononekaye. Humura, Imana iri hafi yawe. Imana izobikora. Gusa ikintu ugenda gusabye, guhera uno munsi jya ku mavi, singa Imana, saba Imana imbabazi, ubwira Imana, Mana mbabarira, ndashaka ungenze uko ushaka. Ndibaza warigishije. Pastor, kuri njyewe umwana w'umuntu sinabona icyo nguha vraiment, gusa urakoze. Nubwo wenda rimwe na rimwe imitima yacu ijya kure, tuba dukeneye abantu nk'amwe kugira ngo tube hafi. Mu by'ukuri hari igihe najyaga nicara nkihebura nkumva ubuzima bundangiriyeho, ariko uyu mwanya tumaranye ndashima Imana ko nabashije kubona ko numva muri njye hari igihindutse. Muri njye hari igihindutse kandi ndagushimira kandi ndizera neza ko Imana izaca inzira n'uwo muryango nshaka nkababona. Nubwo ndafite inzitizi nyinshi, mama ntibankunda, mama ba girlfriend biwe, ariko ndazi ko Imana nayo idacisha inzira. Amahoro atangwa n'Imana. Ndabizi Pastor, niyo mpamvu ndagushimira. Imana ikumugisha. Ndashaka munshire ku mavi Pastor, bimasengesho yanyu yose musenga buri munsi, musheme Imana imindurire ubuzima. Ndashaka kuba muri ubuzima Pastor. Ntacyo tutazokora Amen. kugira ngo Imana igire icyo yikorera. Amen. Kuko Imana irakunda abantu.